nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel ka Gazeta Vuya. Of course nambe ta khayelula Benman the president na team Dr. Joe Shirimane. Yeah, so no one some screenshots trend as you can see nala longa fawtsala xiranza swilo as you can see in the screenshot na yena. So ni interested ngopfu ka screenshot lexi nga ndiwa la xa Reginald Zitha mani kumanyana. Yeah, so ku ni xi vone xi ndliwe kahle hi Soligezani Nukeri ta khiya ka account ya yena sweswi mani kumanyana hi the account ya Soligezani Nukeri nta khi scroll hi kota ku ya ka the same screenshot as you can see the screenshot swa ko ta vete xi pfula kunene. The reason ni tirhisa screenshot show it timhaka to Reginald Zitha swi komba ku I deleting this post. Yeah, so as you can see there hi fike hi vona fika tsala ku a hi xihundla ku ni le ku xaveleleni ka Beni maswona ka Beni Mayengani ku xiya le femeni ku tirhiwa na Boty Joe brand letikulu ta ka Gaza of course leswi nga fika tsala swona. So I le ku kombiseni a nga zanga swi endla xihundla lexi tsala xitari ku I le ku xaveleleni Reginald Zitha I le ku xaveleleni ka mani Benman the president ku yi kota ku tirha na Dr. Joe Shirimane. So I mani Reginald Zitha Reginald misa lo a ni tivi mahungu hleketa na hi ku Mr. Posa di kombise ku dila ku n'wi bifa na yena misa lo ni sure ku ma hleketa hi ze ku endla various videos about it. Unfortunately anga before a di kombise ndlela ku n'wi bifa ni sure ma n'wi hleketa misa lo ku na muka ku swi landzeleleni swilo leswi mi landzelaka ku Master Xitsonga analyst yena misa lo a nga ku xaveleleni ka Beni. Yeah, endlela fika kombisa ku Boty Joe yi pfumerile na ha dila na le ka hina nkosi Beni obvious how Dr. Joe Shirimane a yi nga ta ala for obvious reasons n'wina ma swi tiva ku why a yi nga ta ala and then wa ha ri busy na Benman the president as you can see here. Yeah, aku hala tsaneni I hope loko swi ya ka makete hoza 2023 aku with of course if take one as you can see. Yeah, leswi nga kombiseni ka swona ku I le ku xaveleni ka Benman the president and loko ni tsundzuka kahle ni twa na Benman the president fika yi kombisa ku swi ta decide management loko ku ri Dr. Joe Shirimane na yena Benman the president va nga tirha na mani ta ngu onheni laha ni ta swi tshika kwalani ku swi ta decide management leswi nga vuriwa ka track ya swingwirigwiri ta fa hi swi tshikini sweswi ku munhu very wa cinca mara a hi swi tshikini hi vona ku swi ta kha swi famba swi ya kule but so far Reginald Zitha I le ku xaveleleni ka Benman the president. Loko ku ri mi nga za mi subscribe mo subscribe ni ta kha ni mi nyika more details. Never shane fanela enwina like foolish Abraham I like foolish Amzana le maveleni ya nyoka sasekile bebe Lenzo kids most fan mi hlayisa mapatwini va byentsemisa a hi la mistake mi ti hlayisa vana va hina ha mi navelaka swo tala ka n'wina ma ha kula hina hi va khale na sweswi ni ta khoma 57 wa malembe mara wa ha swi kota ku nyika 3 wa ti-rounds 3 round hinkwayo wa hi kota swona wa rhunga gwavulani kahle kahle rhunga n'wananga thank you baby ngabyeli munhu xihundla xa wena kahle kahle ku ri tirhisa yini i bentene ya mina va kota ngopfu vanhwanyana i cobra gwavulani wo ni tekela ha cobra xivatankombo ya vatsa leyi